Anyanya musumbe Dr. William Ruto kuma ukamba ne maliana na mawala maendena kunyekwa kana siku ya mashujaa hela hibalni we kutwaigwa musini wake twi muthenyani wa kwambirilia nite iwe matongo iwe ni muyumba wa mwala Vincent Musyoka Kawaya tongo ame asekana chathiki ni kiutumeka kumunenga ndai ya Raila Odinga taumo wa shujaa mandhi ya Kenya na kikuo kikatwa muthenyani wa kwambirilia kiwanzani cha Ithokwe county yake tui. Joseph Kedeka nukutueleza. Ndongo hisi ya mulengo wa Kenya Kwanza elembetani ya ukamba itongoni mbunge wa mwala Vincent Kawaya nisieve eva sanze kesiaga nasi kuku ile nabani wotani wa va ukamba kaundini ya Kitui kiwanzani che Ithokwe ya mashujaa ndinite iwe nundu wa kwamba unenga ndai ya ndongo ya ODM Raila Odinga maiweta kana sikuku iyoko na president ukatumia iviso yuko mutambwa mutongwe wa ODM murutia Raila Odinga taimwe sia ngomba unene va Kenya bea nunoni social media mayasya kuichadi kana mayasya mashujaa ndi kuo natoka ba umundi kenda tumotavie kana mashujaa day is on na wewe kulingana na mivango nundu mashujaa day ni muthenya wa katiba ni muthenya wa kisheria na ni muthenya utatona kutea muthenya ni wa bata zaidi even more than ever before nundu umwe katika mashujaa ala mesikie Kenya bio ni Raila Amolo Odinga na ende be bata zaidi even kwa wingi kenda wise kwithia also katika extension ya morning itu nitwa recognize shujaa usi unatutie ingi Kawaya ni wongela kuweta ndi maukamba makatumia muthenya usu kumutani ya musumbe William Ruto tangomba unundu wa maendeleo ala wotete va ukamba itino wakwitha ukamba utiretwe itina miaka mingi kimaendeleo shujaa day yetu nayo pa ukamba ni witu tumisherekea tumuthoje musumbe o twizi ni bindamoni lakini tumushereke tangomba yitu ile twamukije mundu mama lelo ukamba ni witu na kwa ukwa akamba maitu muiketu keze mundu kumuyaka na kuima shujaa yeguo umala ipyo na mumala muta umala before muke tukwatane ivyo ndetu muthoche musumbe witu na nundu ni mwisi kana tuina program singila siende Kitui kwa mfano bala tuithwa na celebration nini Ithokwe Stadium. Kawaya ni umbula tamamwetelete president ndu vailite aiweta andongilie kumita mwambanitwe kaundi isusi itatu sia ukamba kuka kusherekea na president Ruto undu umona kumonia wendo na mivango is on top gear na tuivanu ndu wa kufinalize maundu asio ndama lama konani tena mashujaa day na kuyumbanisha kumuthocha musumbi kwanzia ila ya elite nzia ya ndaya na nzia ya mwanya nundu musumbi ni wona nite kana ena interest no kamba and kwitu takamba is going to be also a shujaa Eatiani tena mbungere choka wa Kitui South Fabian Chule wa Kangundo Joshua Mwalio wa Masinga kati wa tongo yangi Evo speaker wa kaunti ya Kitui Kinengo Katisia Joseph Githengeli vote Vlingi wa Movo Mutongo TV